Matalafatalo Samoa Entertainment TV vai pia ile ne foi tulama na tamua. Ai si mai fa konga. E se fulu tesi malitasi fa miliona tala tupe. Ele ifofua ina na fa onga ile tala tupe lua onua o. Malitolu miliona tala na atofa mo fofua ngatali atu fa ma il misela. Ole na tupen fa ma onia ila lol pulenga al fa nga malo taluai. Ole isi tupe tele le na fa alu le na taimi. Ole fa se e tunga le mlaiva lele fangali I mai le Samoa Airways ile mtanga lwengo tupe. Ole mlaiva lele fangali ina fa onga mtanga lwengo leo leo. Mafare pui pui mo la na vai ngo ta vale afi. Ole lipoti o ta oi lunga o mai atu ina atu ele pulenga o yai nei ole malo. Le fiongal min staff forward tupe mulipola ana rosa ale molio o ile fonga fetalai ole mota. Ile masino ya anuali ole tosanga nei. Ai ole tasi tesi male fa miliona tala. Na wa ese mo le tawi o fanua ile nu o ti avea ile faungol mlaiva alele no tolu peitai I tato fatal noanga male fiongol minsta nga alwenga olo fitiva ai stay mutonai o le bloketi le nai ti avea o lo ta fia maile o au fia ilunga o le lisi o nga alwenga o ave ia ilfa mua le malo talo e tele ia ona ia fo I mafu anga e pe o tau mamau o le mlaiva alele fo ile hana pasi ele malo o taluai mal manatu e tau nu uma ia itanga tamalanga mai Amerika Samoa ona e lata. O le isi whaatau tele lava, o lo oilunga o tupe whaalu e le ifufuaina, o le tasi te sima le o 5 miliona tala, mo le afi whaale o le o fau malona whale, mo le whale o le malo. O le awa wa ia tulava li potil nei, I isi a tātou tala o numanai. E uina te tala I nei le awa noa e o ai ainga e piki mai o lātou tangata malanga mai whafo ma whae e foi. Ai, watoi au mai I nei leisi whautuanga le malo. E whaasala lava o le lua awhetala, pe ale e tausisia tu la fono. Ina ia tausisia mausta ia ia inga matapo polo inga, mo whaalawelawe tupu whaafua se iwa iai nei. Ia mauti noa le whai o lau tali fonga. Whaali lau pepa tui o le COVID-19 ma tausia le nofo, ma le tūwāwā mo le lua mita mai leisi tangata, I leisi tangata I taimi uma. E whautua ina foi, Ia le mamalu le tunu uina ia lava le tuatasi mai le ainga, e malanga atu le mlaiva lele po le wafu, mo le whae e ina o se tasi o le ainga po le piki mai foi, o se tasi o malanga mai fafo. Mau whaeloa mai foi il soli tu la fono leo stai, tu unga o nei tapu, e mawhai lava o na sala, so o se tasi e le sala tupe lua awhetala, e peon whaatulanga ia inga o polo inga mo whaalawelawe tupu whaafo sei. E toi whaawau mai ai le vai so nei whaatala noa ngā le whono whaatono le awa malosi, ma le au whai whale ngā o si awa, ilo tātua tunu. Le whailo inga lea na atofa mō le vai so na te nei, I le umane ai, o na tusi ato le whiongal minista o tiu te matupe maua, ai o le whiongal sui pā le mie tuala Iosefo Poni Fasio, I pule o whale awa whaatau, I le whaatonton wina o le maua lunga o le alcohol, po le tu aingo le ethanol o lo lato whao ngā. Matau fia le tu mawai ona tuenga o sia, se vaenga o awa malosi e au fia ele vai 5 laka export o le oli wine maisi awa le oli, o le talofa wine maisi ana cocktail mix, ma pia le taula strong, moni ma le sili. Sau no le whiongal minsta, ya tuala, ina o tātou fasilingi al whaataloanga lea ma pule o fale awa. O lo solo lava I le ala o mea whaatinongo le la sanga wo o ne iai I lungol tu la fono. Peitai o le tele o tuatua ngiol vai asatol wai, wa afuai ona tue whaawau mai le vai o sanei whaatalanoanga, ma pule o fale awa. Ai ol wha moe a umane, ua mauasa sila fia a toa o pule ngal mafuanga o le tusi atu mal tau fiai, mo se taimile tu maulenga o singa o tua inga avota o ilunga. Talfa ai ule usau noal tai fono vang fa upfail fa tu le tua Samoa utasi po le fas. Le sunga la ule mali e tole o tea plata I vau fosi schmet. E le aise si lava sui olo ave ia ile langolango le fas. Vanga na aile fionga lo mia tau loa mo fanua safune I tu unga sia anga mai safune. O le fionga lo mia, o le sui fa vai o le fas, mai o ave ia ile langolango ma lo si el vang fa upfai. Mo le palo tala titi anga I fo maunga lua, ile stolo uni. O fa mautino mai. E silia le lua afe swafa palota o ilunga o le lola le tu malo le taiminei. Peitai, o ta uel sui komsina o palota le sunga le fau Francis ainu ul tatu whaatalnoanga, wa umona wa ese tangata mali liu, ai wha popo el silia le onos fulu tangata fou, wa atolta ilua sultasi tausanga,
ma isi tangata ile lesi talala wasuafa. O le palota le tu malo lea, i le maita watu ia e lua matai mai Samoa o mai lalo le wha malo le HRPP. Ma le to lua o lo tau wafa atu to atasi. O sui tau wafa atu to atasi, e to atasi mai safune, ma le to atasi mai le whangoli. O le sui whatu o le fast, le fionga lo mia tau loa mua whanua safune i tu unga sia anga. Sau noa wha aftai ilo nei tu malo, ai o tau ainga, ai mai so le vanga wha upu whai le fast, i le avatuai o le wha tuatuanga e tau wama ia il no foa, le walua masina talu o na avanoa, ina ua tu o le malo e le fionga va ele pa ia aua iona o safune foi. O isi tui tau vae le ima wa ia stato feilo inga peitai, o tofu le nuu ma le fale palo tai savai, wha apea foi un wha avanoa falta alo tona i mato, mo tangata o le tu malo i upolu nei e palo ta iai. Ua wha lea ngaina le tu la fono lea na wha atu e le malo ta luai. E o umai savai e palo ta mai ai, vanga nā tangata e anga wa al palo ta mua mua. Sa ave iai avanoa e palo ta i upolu nei, pe o i lato e ono lima tau sanga i lunga le matua, ma i lato e iai mana o ngatu mau, e pe o na tupu ai le palo ta tele lulu o lo tasi. Le asa tolo yuni, le palo ta la ititi e sa maunga pai al whangoa li imta vai faltanga loa ma fatu valu. Ai usi mail fa afonga ile tato fatal noanga mal sui komsina o le ofisa o palota o le listala fo e whainga palota le fionga le fau Francis Ainu. Fa tau i ta penanga alo lato ofisa mo le palota la ititi anga ngai fo maunga numera lua i savai i le aso tolu o yuni. Talo fala o fionga i le stala fo i awa ia le matata lo fionga i nei le ofisa palota lau sunga le fau Francis na maile nei aso. Yang Leilua paleli sau maudi fo fa mo tu sai fo male fa sau ni tu fo le ofisa wale fenga feeling ol palo tala ititi mo le tu malo palo tonga ngai fo mo numero lu yo la sole sa fa ngata le fa ruina mai de o sui tawa o feeling o sui tawa por nomination o ila tu o le afa pe ona tawa mo le no fo le tu malo palo tonga ngai fo mo numero lu ya sau no ya por la stanunga. Ya, ole tato mo sfuma lusa fa peon fa ngata idole ia mo sanga. Ile mai aila ole ngalu ngal tato officer. Ia to limo sui. Tau var fa peon fa o mayola to nominations. E to loia mo sui tu to tasi independence. Tasi sui el vanga fa ku fa ole fast. Ia ma to lo sui el HRPP. O i tamali ia. Ya, mo sila fia yo fale sa puli, vai ali yo suo. Yo sui tuto tasida independent. La fionga ya fo isala lilo. Tu ione ya o le independence fo. O lo mia sa ulo mo fanua sia anga. Yo sui le vai nga fa ku fa fast. Ya so walo fine aso poka so walo. O le sui o le HRPP. Ya ma la fionga ya so walo umi feo meni. O le sui tau wafo i mole HRPP. Na ini sele i maua mai le taimi whaangata ai o le stala i le so. Ia le wai sa wha pēr lapa o na latu whasala launga le ofisa i le wai so tuana. I le taimi sa tapunia i se tūlanga le tū mau le whasolonga le restala. Le sa isun mako public notice mo wha iloa koe key dates ta pena mai ei. Sa anga e tu whaltatu ofisa i la strofi, la so nafi. Wale fa fa ngofi inga le au nanga mo suita vai tonu le tu malo ya au le sola le sa fa ngata ta puniel tas fu malu ya tale ivo fa penana to va mai ya suita vai ya mai ola to la ko forms dem fa yona avela to mo suita va mo fa ngofi fili o a fe fa au ye tu so fa pe a suil ma fa ya o le fitu ba so me le so pela wan fata o to mai lalo tu la fono fenga palo to dua fes fu maliba e tasidwa yaso e tu i suita o vai e mo weleva no to fa wi mai tu ola tu so fa ven suita o va o fe tu en fal palo ta ile tu malo yo le taimi ni yo le sa nga e tu fu le ofisa ile i tono le tu malo mo le talia ina le po le receiving le polling pre-polling applications mo ila to nga va pre-poll Pio tato matua tausi la to wonu su lima tau sanga anga ilunga matua o ila to e ingo mana o matu maultino person living with a disability
o tangata e malanga atu whawha atu Samoa i le vai aso lumana i le whainga whiwhilinga le tu malo i le aso tolu o iuni. O le tausanga nei leo atu whaina o le aso le whaatino i whainga palo tala i titi. A le pre-polling lava ia o le aso mua iuni. O nei umaia mo aso o ia peona tō laulau atu. O lo whapena ona lima taitaina lea i le temi sa tau lima ina i le ofisa le warrant for by-election o le polo a inga. Whaatonu ina la whionga le whongwhitala i le mauta le ofisa ne ina i whaanga solo lo le whainga whiwhilinga mo le palo tala titi. La Samoa Entertainment TV mai e pia, whapupunga o tamua le aso atayao i le alofa le atua ai pasoifuania.